mwiriwe bene data. Hello friend. Abandi mwaramutse, abandi ni gutarya. Ladies and gentlemen. Chance yaravuze ngo azananiwe kuvuga ngo entertainment, niba ari entertainment, je se nkayishobora. None sinzi ukuntu bazavuga ngo ladies ngo gentlemen. Baruko nguko. None nabo ngabo yine umuntu yitore aha kuvuga ngo aho bwije n'umugoroba mwiza, reka tusite gutyo, aho bukeni mwaramutse. Twongeye twagarutse kuri Beyandutira Family TV, aho twagiye tuvuga ibintu bitandukanye bijyanye n'ingo cyangwa se inama zitandukanye. Ariko uyu munsi twongeye twagarutse dusuhuza abantu. Turabasuhuje mwese abatanze komanteri, turabasuhuje. Uyu mugabo yaje kwemera ko yatsinzwe. Ntago natsinzwe. Ntago natsinzwe gusa ndafite morale nyinshi. Imbere izuba ryatwishe twakoreye izu yacu yavuye. Tubamona cya kibazo nababwiye agira uyu mupira niwo kandi wazanye. Karano ni ngo gumiga akanasaga suzuguro badi yavuze agenda aransiga. Uyu mupira yavuze agenda aransiga tiyatera undi pasi. None ni ngo gumiga tiyatera mwese murabizi ko bakubabara neza. Imana ikubabarire tugasubira. Aho hanyuma turasuhuza umudamu witwa Gihozo. Gihozo w'i Rwanda, inshuti yanjye twavuganye kare. Giho wandijije ya wandijije kabisa. Imana ishimwe yakurinze, wakoze accident ibabaje, Imana irakurinda, ubu nyine ukaba uri mu bana n'umutware wawe, turagukunda. Yavuze ngo tumuramutse kandi turamuramukije cyane cyane. Afite n'ikinyamakuru cyitwa Gihozo and Sustain TV. Sustain umugabo wiwe niko ntekereza ko gantiyo kwa fata undi mugabo gusa bene izina ry'undi mugabo gusa ngo yamayidomekaho biba byose ashobora kuba ari umugabo. Sorry Gihozo turamusuhuje. Nanjye ni inshuti yanjye cyane, tunamupenda sana. Aho ndasuhuza abadamu bamwe bafite cyane simbavuga bakayore, baranshekeje ndaseka ndapfa, nako numwe wampamagaye muri bo. Uzi ko tuba dutekereza ko abantu bo hanze aribo bagira ifaranga kurusha abantu bo muri Afrika. Umudamu yarampamagaye tumaze gukora kino kiganiro twakoze ejo bundi. Arambwira ngo yasetse, ngo araseka arapfa. Ati biba ngombwa ko umugabo wanje muhamagara ntahari, yagiye muri Kongo iriya, apana muri Kongo ruguru, iyi nyine hano hogendwa umuntu yohamagara. None ngiye kuguhitura by'ukuntu wamfashije ngaseka ngapfa. Nakuremeye umunsi ati ngiye kuguhitura urebe ukuntu wigenza. Ndagushimiye uri inshuti yanjye, urabizi ko utari impayo twaragaranye kuri nani no muntu gakugutikiye bavuze nje niko baba baragutorera akayore ibyo bintu yavuze nje tiyavuze. Okay, ngayivuga nawe ugira abakiriya bawe abo nabanje senda umuntu wumva kwisada customer, ugire customer bawe je abo nabanje iki gipemberero nda muntu wagize neza. Imana imumugisha. Nubwo iryo turo ritageze mu nzu yagarukiye kuri gate. Shora ko yageze mu wundi buryo. Aha. Hanyuma uyu mugore dufite izuba. Izuba ryinshi. None dukubitane. Izuba nacitse intege ko ntabwo no kureba. Ndagufata mu mugongo. Mba wacitse intege. Uyu mugore ni uvuga topic turi buganireho. None natubwira ukuntu tengeneza, natubwira iyo topic uko twayivugaho. Ni nkawe niwe nyiri cyane iyo topic cyane nane ngayobora inzu cyane nzangira ngo umutwe w'ahantu hose ibintu byose aho twinjiye hose ugomba kuba umutwe wawe. Sindi umutwe w'ibyuma, ndi umutwe wa cyane w'urugo. Rugo ganura Chanoga niwe wayifunguye ntubizi. Ako tucangamutse. Ari izuba. None nkubwire gute ngute hanze. Peza kwifaranga. Niyo ncanga mu kifaranga gaza zituma abantu bose baca. Je kurabona nzifite. Nimushaka ko nzaza mvuga neza umuntu wanje ukabyara inyungu. Uzozumba akantu quelque chose. Urambase?
ndanze singura. Okay. Uraho ndaguhombera. Uranjingira. Ndakujingira. Ndavuga Hanyuma ku jambo. ya urakoze cyane my wife. By my husband. My husband. Urakoze cyane. Muso ako kanzuga uzo tugakakate. Uzobwe asigaye yaza kuvuga ibyongereza ibona guyereka. Bagende bahagarara. None turi muri 2025. Muntu utazumenya ejo bundi hari umungu nabonye yamavuga ngo cyongereza ngo muzamugitinya gute kandi nanjye reka mbabwire icyongereza kitagira aksa nukwinjiriraho winjire ukamenengana ugahuruka nuko hanyuma rero ntabwo ndi umugore urakoze cyane my husband arakanyuzemo kwara kugira nyine ngo ndebe ko wocangamuka ariko icyongereza ndakizi by the way hanyuma uzonkomereza nzogucuruza nkungukeho mu cyongereza yeah ndakuzi hanyuma topic dufite uyu munsi iravuga ngo iravuga hejuru y'abashitsi gute no abashitsi mu rugo hari umugabo umwe nzi Bukavu yigeze kuraza umushitsi ngo aje ngo yinjire buki umukecuru ngo yamamubwira ati winjiye muno ugasanga abana banje bose bari umukwiro ndawa utaka mu nda ntawugwaye mu mutwe ukubajyamye ariko mu gitondo babyuka uniha ndabamuguhekesha uraruhetse buce hari abashitsi nyine bamwe baza batameze nka neza mugani wa Chance na Ben nabo turabashuje yaravuze ngo hari umushitsi barajije ngo avanga ibikoresho ngo avanga ibikoresho byiwe n'ibyabo donc ananirwa gutofautisha ibikoresho byabo n'ibyiwe arabivanga arabitwara hari ukuntu uzugira umushitsi akaza mu rugo yagera mu rugo ntamere neza nyine gute kandi mwamwakiriye mwamugaburiye ndetse byaba na ngombwa mukamujyamisha neza ariko nyine ntiyifate neza kuko nyine akitiza nk'ibikoresho cyangwa akazana andi manene kayaye manene ese ngaho nawe vuga jewe ikintu uzi ku bashitsi nuko abashitsi bose ari beza je nawe turi kontra hari abashitsi nyine bataba bari beza hari uwo warajije agira ikibazo mu wanje mbaza ngo abashitsi ngo nimbisobanure nk'ukuntu abashitsi bashobora kuba ari babi hari abashitsi bamwe uzuraza bakaba ari beza bakazana umugisha mu rugo kandi kwakira abashitsi nyine n'umugisha hakaba n'abandi nyine uraza ukabona nyine abantu utibaba bamera neza urugero nk'abo ngabo baza bagenda bitije ibikoresho by'abandi cyangwa nyine abana bakarara bashituka ndetse bikaba ngombwa ko bona babahekesha bibaye ngombwa mu ijoro uzi kuraza umushitsi wamara ukamurara umuhekesheje umwana biba ari ikibazo ntaba yipanze neza nuko ni nguko ariko hari abashitsi baza mu rugo bakabera urugo umugisha wowe urabivuga iki uko wavuga ni ukuri ariko koko abashitsi babi barahaba abashitsi babi barahaba hari umushitsi ushobora kuraza ugasanga warajije umunyamapepe abana nyine bakarara nabi gusa nuko wa mugabo yavuze ngo amapepo ntayo ariko turamwihoreye oya uriya mugabo wavuze ngo amapepo ntayo uriwe twaramusuzuguye twaramwihoreye iyo umuntu yavuze ubusa uramwihorera umushitsi hari abashitsi bamwe baza bazana amapepo abana bakarara mu nzu bakubagana bakarara bashituka hakaba abandi bashitsi baraza bagasiga bibye mu nzu akamatora ari nk'umuhungu twigeze kuraza ahantu i Burundi wacu yambaye ibiradiyo ya papa atwara amahuzu yanje yose usibye ndagira ngo umwenda nari nambaye umwe nagiye gusenga akitiza nyine ibikoresho n'agapfuko k'umuceri ngo yari yashoje cyane ni ukuri kandi uko si imbere akagatekera wakwiba agapfuko k'umuceri ukakanyuza cyangwa ugashaka ibyo byose usinzira hanyuma abo bashitsi barahaba hakaba n'abandi bashitsi uzucumbikira bakaguteretera umugore turemezanyije se ko wasa ngaho mpanje kubihakana
hoye nyine nako icyo ndabaza kintu nicyo ni ukuri kose kuzuye kutanagabanyije utagabanyije cyane ugacumbikira umugabo wabwira ngo ni inshuti yawe akaguteretera umugore cyangwa wowe ugacumbikira umugore cyangwa umugabwira umushitsi w'umugore wa mugabo wawe agatereta wa mushitsi w'umugore waharaye urumva ko abo bashitsi atari umugisha kandi bikaba bibi cyane kandi bikaba bibi bikomeye ariko uzi nk'icyo kintu uzi kuraza umushitsi w'umugabo uzi ngo wamutekeye neza yariye nyine ni umushitsi umayonere y'ubushitsi wamara kugera mu cyumba ukabibona karakohereza za SMS bene zidafite ordre ari umwenzi ngo yamye ahengera nyirinzi asohotse yamagwingira umugore wo muri urwo rwo yari umushitsi kera baramufasha umugore ati se urasaze se ufashwe n'ibisazi ni uko uzuba turabahonyeje ngende mureke turabahonyeje cyane si ngombwa ko ni ariko kandi hari n'abashitsi muza muraza mwari mufite ibibazo bigashira basanze mu rugo hari imvururu za zindi z'abadayimoni zikomeye ibibazo abantu batazabumvikana batazabavuga rumwe abana bahora bagwaye ibibazo bene ibi ngibi utosobanura umushitsi gusa yinjira mu nzu umushitsi akinjira w'umushitsi hari umunsi twakiriye ndavuga abantu batatu mwacu harimo ibibazo birashira muntu wa mbere twakiriye mwacu harimo ibibazo birashira ni Revera Pasiteri Sunzu muntu wa kabiri ni Pasiteri Kado yaraje mwacu mu gihe cy'ibibazo birashira Pasiteri Kado Revera Kado Gisa muntu wa gatatu ni Evangeliste Kidumu abo nabo dutoye iwacu akunda kuba abashitsi ariko abo dutoyemo twosiga Maisha twosiga Pasiteri Maisha twosiga Bishop Semuhanuka muri Amerika bamare mu Kabuye gibo tuvuze nabera benshi ba Prof Emmanuel n'abandi benshi bagiye bagera mwacu ibibazo birashira abagabo nyine b'Imana nyine amatatizo nyine agahunga hakaba izindi ngo tutavuze baza bacumbikira gutya abashitsi mandamano mandamano ikamitangira yasohoka uko umusitsi asohotse umugore n'umugabo bakama barwana gutya bakama bafimana gutya bagafatana mu mashini umushyitsi waraye mu nzu mukamugaburira mukamuryamisha neza ariko yasohoka umugabo akamufata umugore mu ijosi akaniga urufuro rukaza none jewe inama nutanga umugore wese n'umugabo azabacumbikira umushitsi bazamugaburira gusa bamuraze ku hoteli turakubujije none wewe uratekereza gute bazarara ku hoteli bafite inzu yose yogenda bibye cyangwe akagenda agutereteye umugore cyangwa ariko yaraye no ku hoteli yotereta si kimwe niwe wabona opportunity aho si kimwe nuko yoteretera mu nzu kuba kuri hoteli umugore wawe ndiyojayo ufite amasaha yo kumukura kuri hoteli we umugabo ukamuzana mu rugo mukarya nimba ari umushitsi ugira iminsi ukamusubiza kuryama sinzi ngiye ko ndumva aho ngaho wenda mufite inzu nini ndumva yorara mu nzu ariko nyine mukamenya ukuntu umuntu yipanga ese kwipanga yo kwipanga gute no kumubwira se ati amabwiriza y'abantu nayo hari umushitsi uzi ukora amanyanga ugatinya kumubwira kuri ikinyamurenge cubakitse ari nk'umuhungu umwe wigeze kunyerekwa ariko mbona sinari muzi nk'umuyumba araza mu ikanisa aranyongorera numva arambesha ariko namangira za soni zo kumunyomoza baramubesha ngo urambeshe namubwira ati arundi wabwiye umugore umwe w'inshuti yanjye yamweretse ngo mare yamamubwira ngo Imana yambwiye ngo agende ngo ave muri iyo napo yagiyemo ngo nimba atari byo ngo agiye gupfa umugore afite inda nk'iy'amezi nk'ane itaragaragara nyine ati yamamufata tukurambeshera jewe ntaho napo mbamo dore ndakuriwe urambwira mba muri iyo napo gute arundi wahanuye abona umuhungu w'umusore yamakeka ko atarashaka
yamubwira ngo fata umugore wa mungu yamubwira ngo ndamufite ngo fata uwa kabiri. Rero narivuze twari tugarutse kuri topic, twari tuvuze ko hari igihe umuntu akubesha cyangwa gukorera ibintu ugatinya kumubwira kubera ubufura bw'ikinyamurenge n'ibindi bitandukanye. Rero hari abashitsi bamwe utagomba kubwira, ariko mu mpamvu zo kwirinda mugomba kuzoza mwakira umushitsi wanyu mukagira iyo mu muraza mukamusafirisha kuri hoteli. Abadafite ubushobozi bumenye ko ari abantu abadafite ubushobozi mugashaka umuzamu uzoza urara muri saro aracunga umwana agacunga abana. Ikindi hari umushitsi ushobora kuza ntibigaragare ko yasize ipepo ku rugero, bikazagaragara yaratashe yarashitse. kuko jya n'umwuka ashobora no kuryohereza. Ashobora no kuryohereza umwuka, wenda agasiga bateranyije n'umugore cyangwa agasiga koroganisha utwana kugira ngo udufaranga twose mwari mufite tubashireho abana babo. Aho ngaho nje ndumva nta ruhare rw'umushitsi ruye, harimo uruhare rw'umuntu, umugore n'umugabo, famiye, igicaniro. Cya gicaniro ejo bundi Christopher hari ibicaniro Satani gakure nawe afite imbaraga. Hari ibicaniro musenga ariko bitabuza ko Satani yobatera. Satani yateraga n'umwana w'Imana. Abyumva. Ariko hagomba kuba igicaniro mu rugo. Yego nubwo uwo muntu yaza ariko gasanga mu rugo haba igicaniro cy'amasengesho. Kuri aya masengesho si ikintu gakiza gipfuba. Si ikintu kiza gisaza. Ushobora kurisenga none rikaba risitoka ahantu. Umuntu yinjiramo yaza n'iyo miti igafata ubusa. Kuriya impamvu zifata ubusa. Ishobora aya masengesho ashobora kuyagabanura ubukana. Wenda yaje afite kwica umwana gusa akarwara kubera igicaniro. Tuzona Satani kwa tuzana ifuhe kamavuga ngo uno munsi arayitana be. Rero ryagasanga ndamara nk'ukuntu bananiye ni nk'ukuntu mwananiwe, namwe murabizi iyo muri mu nama ukuntu muzamumvugaho ugasanga ndamabuye. Gusa abashitsi nyine hari abashitsi b'umugisha kandi nibo twaza tugira ngo tuvugeho cyane. Naho abangaba bandi b'imiti no gukora utwo tuntu twinjiye twabahonyeje. Abashobozi bazabajana muri hoteli kandi kujya umuntu ufite ibintu bitapanze tazayoberana kenshi. Tazayoberana uzumwishisha nyine uzubona ari umushitsi udasanzwe. Hari abashitsi barinjira mu nzu n'abana bakabanga ko abafata. Hari abantu nyine uzama wishisha wenyine ukibwiriza. Abana bakibwiriza bakama bagira alert. Ariko hari abandi bashitsi baza bagera mu rugo umugisha ukaba abo nibo dukeneye. Hanyuma abagore nabo bataza bafata abashitsi neza iyo baje. Malgré umuntu yo bari mubi. Uzi ko ari mubi sate marabanye ruguru yo yakubitishije umuntu inkuba. Mukabana ruguru akamanuka ino epfo ukabona ageze hano muri Kenya. Yagera mu nzu umugore akamayicara ntacumbe. Ngo igitangaza cyabaye. Cyangwa ukamawinjira n'abantu ukazamubwira ngo umuntu ugwa muri famille. Ukazamubwira ngo aturiya mwese arabamara muhunge muje munsi y'igitanda. No ico kintu sico. Abagore cyane abagore nibo bagira amanyanga. Ubundi umwana wawe tugomba kumubwira amagambo beneye, amakosa y'abashitsi cyangwa se umuntu wari we. Uretse n'amakosa y'abashitsi nibyo mupfa muri famille. Tugomba kubibwira umwana wawe. Kubera ko umwana mind z'umwana ziracyari ntoya. Ico yakiriye mu bwonko bwiwe. Kenshi kiragoye kugira ngo kive mu tukazobwira umwana ngo basowanye ngo muza mufite ngo nibabi ngo sogokuru wawe n'uyongo ngo nani ngo n'umuntu kameze ivyo bintu n'ibintu none utekereza umushitsi rero abonye azobona rimwe akamagenda abonye. Abagore bagomba kwakira umushitsi uwo ari we wese ndetse ahubwo umubi cyane akaba ariho utunganyiriza. Umubi cyane akaba ari ugura utunyama, akaba ari usasa neza, akaba ari ubwira abana ati mwegere umuntu abaramutse abana. Ariko hari n'abagore bazagaburira umushitsi ndi bamuganiriza. Naho abagabo bazabaganiriza abashitsi nkaka kabazo bwira jewe kanje gakarazwe. Kabazo kanje iyo mbaje umushitsi namaki mumeze mute iyo muva shobora kuvuga ijambo rimwe isaha igashira. Ariko kuganiriza umushitsi nose baguma gupfa amaguru ntacu wafite kumubaza. Bamubaza ngo se mwiriwe cyangwa se mwaramutse cyangwa se mwiriwe mute muturutse akakubwira ikibagenza n'iki kujya abanyamurenge baza baganira. Ariko hari igihe ugeho ico kumubaza kikabura.
wowe buri kintu ubaza umushitsi mwicaranye mu nzu akubwira nawe ukamubwira n'igihe umushitsi azakurugera mutaziranye sibyo hari umushitsi uzamutaziranye wo mugiraho dufashe konkirizo no kumuryamisha ukumugaburira ukamuhaza ikimugenza mukibwirana mukinyamurenge wamaruka ruhuka atari uburuhukiro bw'iteka ati ruhuka mukanyuzuka hari umushitsi ushobora kuza kurara iwawe aje kwa runaka ukamubwira ati mukibwirana mumaze kumugaburira mwarangiza kumugaburira mukibwirana ukamubwira ati muruhuke mu gitondo ndagufata nkujane kwa runaka hari umushitsi ushobora kuza aje kwa papa ariko akavuga ngo akeneye kureba umuhungu we ngo yamweretse kurugera akamwira ngo yamperutse nkiri muto taco dufite kuvugana none se abagore bo muba mubarenganyije gute ngo abagore ngo bagaburire umushitsi ngo ntibamuganirize wowe none utazi nyine ntushobora kumuganiriza ugomba kumuganiriza gute se ugomba kumuganiriza nguko wowe ko muzamutugereka ari ibintu ngoza ngurugero umugore mu rugo wowe ugomba kubyishakamo umugore mu rugo iyo ataganirije umushitsi bazatekeza ko urwo rugo umugore agira umutima mubi oya se nawe tujanisha aho ngaho abantu nibatubwira umuntu none nkuko uvuze hari umushitsi ubuzi mwisanzuranyeho urugero wenda tuvuge Kidumu Kidumu arayi wacu urabizi imibanire yanje na Kidumu nawe kuntu tubanye famiye yacu iyo Kidumu hari tuza tujyana kuko amatuvuga hafi guca Kidumu sinza bumwe nkaryama mugasigara muganira none Kidumu agiye rero tiyo tuvuga nabi kubera ko mwasigaye muganira kandi ari nkawe nyiri impamvu rero duwenda nsigara tuganira na Kidumu nuko tuziranye hari amakuru tuba dufitanye ariko se wa mushitsi wundi tutaba tuziranye cyane twako amatwicara muri saro nkaza mubaza yahe makuru se oya y'umuganira mugukoreye utudosi akana dutayito udutopic nukugenda nkereye ari umushitsi ga ugomba kubaza amakuru kwanza uryo utazi ntekereze ko rero twokwitaho cyane abagabo mwebwe twebwe inshingano zacu ni uguteka tukakira umuntu neza yego nawe ukamubaza bene ayo makuru nyine makeya kubera ko mutaba muziranye ariko umugabo agomba kwicarana n'umushitsi utazi ni ngo kwa kundi abasore bazaje ko basebukwe bakitwaza babaganiriza na basebukwe data bukwe yabaza ngo se iwanyu se hari imvura agasubiza wa wundi wamperekeje wega undi wowe na nyirabukwe ngo buri cyo bavuga nawe ngo basatse ngo buri kintu abaza nyirabukwe kubera isoni nyine abura bari mu gacikane bombi abura amajambo ngo se ko mubyibushe murakuriwe abantu ndi bumvise bavuze gute umuhungu wewe na nyirabukwe gutya mu nzira baba bagenda ahantu mu kayira gutya batambutse bombi ngo barasaka umwe aturutse imbere undi aturutse inyuma bamahura na nyirabukwe niki kubibi kubisega aho gatese hano ndabaza se ngo mwiriwe ndahera ngo yamayina mu ngo yamayina bose mukecuru uko mubyibushe murakuriwe none nawe arundi muhimba n'ubundi twanezera ahantu yamavuga ngo yagitambo kigeze umuntu yokwerekwa nyirabukwe urumva rero hanyuma hari umushitsi utazi nibyo nari kubwiye umushitsi utazi niyo kwakundi oya n'umuntu wese utazi she umuntu wese utazi uri umuntu w'umunyabwenge tugomba kwamupfamagura uzi ubanza ukitonda ukamenya degré Celsius yiwe ukamenya idegera ariho wowe atasi uyu muntu ni umuntu wabwirwa amagambo menshi cyangwa n'ubundi gupima urefu wake na tunaheza n'inama abantu batandukanye uyu mugore yazabinziza jewe dushobora kwicarana n'umuntu isaha yose mu by'ukuri apana bijya abantu ngo mba kuri media ngo nzamvuga kuri media no vuga no mu rusengero nanezerewe ariko ngo mu nzu mu wanje mbaheza urugero nguyu muhamya n'umugore cyangwa iyo twicaranye n'abantu benshi n'abasore batandukanye cyangwa abagabo shobora kuva muri ico cicaro mbaza amajambo mvuze nkamenya ngo nayicaye amasaha 2 navuze amajambo 5 ariko hari abantu azamavuga ukabwira ngo yacitse ifire mu muhogo none nije ushatse kuvugaga uyu wacu azavuga uyu ikengeri y'abakatolika nkavuga bikakubangamira
tekereza iyo nacecetse ukuntu uzumera Uceceke ugomba ku vuga ngo fyo fye ndaceceka hano wibure ngaho saba imbabazi kuri kamera urantutse fyo kurumva saba imbabazi Imbabazi ikiganiro reka nite hanze amusosore sawa ndakwabarira naringiye ni ukuvuga ngo abashitsi mwa miryango mwe mutabona abashitsi cyane cyane umuco wacu w'ikinyamurenge iyo umushitsi yinjiye mu rugo kintu ca mbere iyo yinjiye mumuha karibu mwarangiza kumuha karibu umugore akiruka mu cumba akamuzanira slippers atari urara bene uyu umupitaje oya urara ndi kuvuga urara ndavuga no ku mupitaje akamuha slippers arangiza kumuha slippers umugabo wenda akaba amuganiriza arangiza kumuganiriza umugore akaba akora ibyo mu gikoni akamuzanira arangiza gufungura umugabo agafata ijambo akabaza umugabo amakuru yenda yaba atamuzi akamusaba kwibwirana bakibwirana mu kinyamurenge n'umugore ari aho kubijya byose araba bakagera ukunda abashitsi bazavuga ngo uruwo kwande ni ukukivuga nashatse ahandi umuko waba mfite abana ba nuko yaba ari urara mwarangiza kwibwirana ukamwereka shambure umushitsi akaryama yaba ari umushitsi utambuka nawe ni nguko takamambira ni umushitsi icangwa ukamuheza icangwa hari n'abashitsi bashobora kuvuga ngo sinza nkwiki ariko umuntu agacamugamuka nyine ukavugisha umuntu ucangamutse ukavugisha umushitsi agacanganyika uzi ko hari umugabo wa mugani nyine baza baca w'abanyamurenge ngo umushitsi ngo uzumumanikira inkoni ngo ariko ntuzumumanikira ijisho situation zose ziba mu rugo n'importe ari umushitsi uza winjiye agahita abona urugo uko rwubakitse cyane cyane barabitubwiye ngo hari umushitsi uza mu nzu kubera ukuntu umugabo atazaheza umugore w'amafaranga umugore akamagenda akongorera umugabo ngo ifanta ariko icyo nacyo ni akajagari ubundi umugabo iyo agiye gusohoka mu nzu agomba gusigira umugore w'amafaranga yo kwicunga muri kesi sinzambikora fata ukuboko ni ngaho n'ubundi ukumva ariko oya ndavuga ati icyo kintu kabisa ni sawa ugomba gusigira umugore ariko uzi umushitsi kwinjira cecekana ariko uzi umushitsi kwinjira umugore akazengurira umugabo ngo ifanta cyangwa ngo turebere umushitsi biza bisa ngaho urwo rugo rudapanze cyane umugore agomba kugira udufaranga two kwicunga ariko umugabo atayafite wenda iyo yiriwe ashobora kuyatahana wenda umushitsi yabinjirana umugabo yashitse wenda umugore yamubwira nshaka kumubwira ngo tugere mu cumba tugere mu cumba muri biro de change tugere muri biro de change tugere mu cumba akamubwira ati abashitsi mushitsi yaje ndebera akantu ariko umushitsi umugore agomba kuba afite akantu umushitsi uretse n'ibyo hari n'umushitsi wo kwinjirana umugore umugabo adahari cyane uwo rero umugore agomba kukavaringa urugo umugabo umushitsi yinjiranye umugore umugabo adahari nta n'uburyo afite ubu nyine byaroro nka digito turimo ubu nyine umushitsi yo kwinjira mu nzu akabura ikintu ajya amaduka yose ahari ufite ubwenge uri umugore upanze niba amafaranga ufite ugomba kwiyaranja umugabo umushitsi akagenda anezerewe akanavuga ngo nubwo ntasanze beya mu rugo ariko umugore ariko afite umugore sawa rero turabahonyeje abantu bazafata abashitsi nabi ariko n'abashitsi nabo muja mu nzu y'abandi uzi utaha abantu batahe basiga uko wabasanze n'abashitsi nabo bazamaza akamavuga ngo ntaza arya isombe ariko ni sawa she umushitsi yavuze ngo ntaza arya kino kintu none umushitsi yo kwinjirana amasaha yo mwarangije kurya kandi ari zo zihari bizogenda gute wo kwiyaranje nyine ukamugaburira siko umuco wacu umeze ufite oya wo kwiyaranje uri mu iprote y'abanyakenya amasaha ya nijoro se tuvuge umushitsi nko mu masaha yine mwarangije kurya wenda n'amaduka yafunze aravuze ngo ntaje isombe kandi ari ryo rihari
mudusiga turekera aho ngaho tuzogaruka tumenye uko yoryamye boja gukura amateke mu murima yo mwicayi wenda akaryama iyo ni inzara wo mwicishije ngaho yogira gute twomushakira amagi tukarikinze mu guteka mu karu yihuta kamukaru karaka ariko mbi twomushigishira igikoma cakaho aho twasiga twafashe umwanzuro wo kuzadukora ibiganiro bigufi kugira ngo tuzagaruke ubutaha cyane turabahonyeje abantu bafata abashitsi nabi n'abashitsi baza badapanze neza mwitange ngo mwatashe ngo bana ntibagiye ku masomo ngo ndakarabarye muramenye cyane